นิลิเพลงเกมไม่ที่ผ่าระบางส่วนลำเททางเทียบทั้งเอเทนี่นิลิราลพันsi clarification asal lo nili ini kan asalam tu bang lo pelo nili lara da kam ki claim mante RTI ki claim labang so alam bang akam bang ke nili hang jung si ini hang si ki claim labang ke kumane jung kan mane personal life apan kupide ka ete ki alam lo peton tang tawe lapen city officer kan name nili kupide alang le tu paning ke cewa tu akan pen tang na tawe lapen non tawe lapen council authority tu pan stame representative CM pengadang log EM MSC tu matamen nili jungjung kan lapuson kacelang sedet lapuson tawe apen alang letum personal life along nili kedami lapuson ta aka alam tawe kenon bangke nili dak lahai kaning yeji bangke information yetu ke long aso alam bang ahok ped alam radapan kapat klak ke kan pon aso asisten amukan nili jungjung ini ke apun ke poke la so hormusi ran pan kacesian asal ada ke rata thang ada ya lagi je rat le nili pan ke to ada kali nili hang jungjung be sik claim la bangke asal la bangke rata pan tamen nili clear gitu lo kisan sampai authority pan tamen nili gitu asal la so pong chok ke det kaning ye pustame lagi jungjung nili mitang sa ada dulu lo bangke asal la hello si rata clear vision lo asal pini jasa me pen nili la pheren ke mai ke phalam ke bangal lo phelo je nili jungjung kamunti kama thalam be sin nili kaning je ji tasila dak bangke viet lo rada pan tame arsik jit pen alang litum si tame matha pe me munti pam me pen la so lam bang arbi dang pidun dia pasi ni le juni le lo tasi alam che bangala phelo non malom kecethan sai la solar project la solar project alam aputan dili apang ta than iglo na le turan panan than iglo la ke che ke alang litum survey ka kuri ke langkai za area than lo dili Peludung area petan lo, Lahurizan area petan lo, tapi non head dong nili kasini alam ke abang elap hello, je Assam Power Distribution Company Limited, mante APDCL pen itu nili kasini alam ke bang elap hello, alang litum karbiang long solar project kit degji apan ke alang litum pen cisik eglo karbiang long otomas council pen sirapsi laso bang alang cisik iglo, nasi alang litum dan kita na tengke la pelo je la ke kadung eta chini lo seta me record ni lo record ke do tengke alang litum dak long le ke nang ji ke 18000 bighas lo la ke kadung eta chini lo ta record along kala kusi dulo 18000 bighas la pen la dak total ke 1000 megawatt kusi alang litum bangke dak target ka turi lo la pen la so I scheme bangke la so scheme ke tengke kona telo ma pulutang te lake মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প lake lahelo মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প por pensi so scheme pensi la bangke ke deng inglu la so solar bangke lasi alang litum nili phana ko nang than kapatinia teng bangke non kedo bohuke la long le 18 bighas or sorry 18000 bighas along le ke KPD ke long ji a process ke claim bom lang kusi nang ke than dun alang le tumpen thang agreement la so ku thak ke long le bang ke awe lang kla dak pen kusi nang ke than dun process boy lang kusi nang ke than la 18000 bighas of land in Karbiang Long district of Assam and the land allotment process is in progress the progress boy lu kusi lang nang than lu lake langsung sinang ke than dun lo kasi laso pen abahera anke gitu agreement MOU has been signed between the KCC and APDCL has on that and regarding point la itu la so bangke la tu nun anta la so bangke kladak ke awelang kusi la tanang patini dulu tapi la hello la pen solar project bangke Karbiang Long ke la su isiat lang la pen gitu ka survey work is going on la ke initial mana ke check along si la so je tu kasarwe bangke dulang ku sikal asi keng set pengela phelo je Karbiang Long la APDCL la tum মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প by scheme deng pen 18000 bighas along le Karbiang Long along le lang tum cherai po la pen la bang so long 1000 megawatt
latum energy dak mende pipo kusi latum kisik lo lapen la so proses bangke no siklem bolang long le talong pemi melang kusi nang that iglo lapen agreement sa me latum non si tingwai pomlang kusi ilitum badilipan ladak nang patidi lo an lopet lasi ladak bang rada tu nili ki pudai bang lap melo ja nili ki pudai lap melo la bang so long le 18,000 bighas ke nili jungjung kamun chi pona teng lo tangte lake ki jor lage company bang ki people ke jor lo take jor lo pure kosol ma tatu agreement the lease agreement po agreement pote peni nikan ke ingkoi phan pelu isia generation nikan pokep man 99 years pansi hoitu lake nili ka thala ason si hoitu claim thai po lasi la bangke ki jor ateng lage la penta ka bang ke ili tu la bang solong lege kaluk solo kule ngindak kami tanta akan melaw itu la sidak compensation alang itu karbel tu mas council itu ke take compensation interest pansi ki claim ji pusi ni linding jeng tu adak dorsing rong hang MLA alang li land advisory board settlement law board chairman la pen land and revenue IM in charge of morsing tiso alang itu bahini si la so akam ke ke claim pon pusi ni linding jeng tu la si alang itu bahini ka cepehem ku akam ke ke dam tangan ta ke chok jesi kau lu ke chok jesi kau lu tang te konan daloma la bangke foreland hada packet 3 to 7 at ke chok chepin lo lagi masih la chok chepin lo kasi alang ni tung ka cepem pu kam ke la ke chok lin ka bil lagi lagi klar dak panan ni hai lo lasi jong si akoy ke wan komander ajir po jirpi jong si ili tu majir po jirpi tim jong si la so ni nge pun po pe je dang ni la foreland na potke whitening of foreland national highway number 29 la dake ke chok che awe pu jong si kama thado pulo tangte autonomous council pen inquiry pinoi nili paklang nu poda paklang de te pulo te nili pan hada amat kupima adai nang enoi nili jungjung sa adai chen po omorsing tisol pen dorsing rohang emele pan tame nili ke koya kamawe rada pan ke koya kamawe asi alang itu bahani ka cepem ku akam ke la ke chok che amit thang jungjung ale pansi ke claim chok asi si bihek aso alam nili rat pan than po nili apang wa tan momlo lang desle 29 packet 6 salom jor left terona ro hala dake isi rat tu ka chera apu kuri asudo laso nang bisar ki khasa tu application ki pi council long omorsing ti solong sa file do hala ta alang li bisar kinenta pi tekela pi tekela pi ha dia plute la asu ka malam yang sialang li inside te plute ake tela mo so si omorsing ti pen pe na sialang li bang ta kon te em la review pen mangalang li pan ke terek nai usi dili gitu job hang na ngilo la CM akan tuliram rohang sa pantan dili la so bangan chunili patining tu lo jalang le pala review arpu pen mangat isum nangi ati alang li ke claim isi da chok che lagi la itu foreign lo ange nili peklang tek nang tarat panis chak lo alu pen nili paklang tek peklang ke de pulo tang ke nili pan ada ne anoi motan ding yelo la si la 18,000 bigha sa long leta la si rat karbeng lo rada tu mangke uthot ma thak tu te meta mo luksom deda fi le tu inding ka che oi ke ale ri lu ake tek kere asong itu tampang asong ka dopik alang itu mata ka chuni lo ta so lu bang ma thak tu te meta ili tu ngolong le ke jor kalima kalama ta so bang ma thak tu te me noi ko ansi ka luksom ni ma le tu ta si ili tu ngom tak ka tu ta chini lo itu handbrake hang bo handbrake long le pala ma bi ili tu ti penau tu mas te long lok lo tak te ba ke wang ger ti ke at society industry ke wang alang ili tu lo la pep ili tu ke wang dia we tu ili tu ma ke non nang chan bom lu non chan u ide lang si tining hang li ili tu ke klem tap long le nang ke kam ke ali lu ta si ili tu e pi alam e prang alam kat du ka mun ti epen kar beng long thomas council CM ake hai tuliram rong hang si kami alang ni tame la sohor mu aku second thought ma ta chi ka chi review ta je asohor mu ili tu kalau sot he tandu ma bi ma la pen rata la sini li kening yi bangke ni li hoy bangke la solong le bangke pi nang nelang non amat ke ili tu mata kunang lang sini li itu la si la hello solar project ke non kit ma ki do bangke la si dot ke ceng hujong si ili tu kirok tok tu de plote mo bang klet eta pi bangke itu ale lu la si ran pam ta pi pachini lo la si paso solar bangke ili tu ke tu dai sini li ning itu tan li paklang tu je apol pen apol hut
CM tuliram rohang khai samen ingje je ba kar benglo tu mas council adu authority tu samen ingje je nili tu border ke rai je pansi ason ni tu mas scheme a project ke deng lu ku ta so bak la si dak project ke deng kel ka solar si wan vek nei palam ame aka break pen ta wan me kel ada ka bak pini ka semet pe tu solar lam aka break lam nei tan kali asi border ke rai bak solar project wan nang ku palam ka tom lili ate forest department bata SOPDเป็นสินค้าที่กูติ้งก่อนนั่งเลยกูติ้งก่อน20 crores นั่งเลยส่งไปสัปดาห์ละแต่ตุ้ม ID กินอารมณ์ที่สิกินหมดเลย ID กูอัดดอลการเป็นเท่าไหร่บอร์ดาร์แค่ละสิดอลการนะ20 crores แค่ละแค่ติดตามอัพตัดกันดูแต่สิละแค่ละส่วนโปรเจกต์เป็นเด็กเลยที่ตุ้มบอร์ดาร์แค่ละนี่พอลำแค่นี้แต่สิละส่วนบางแค่ทอดเราดิ่งนี้แล้วละบางแค่ลงเลยบางแค่ปีลงเลยล่างแต่เป็นปีดังเนี้ยที่ตุ้มมัดตับมันไม่สิละส่วนบางแค่เป็น